asarufara zvavhuḓi ru ḓo kungutshelaho kha muṅwe taeleni na nṋe ndi layelevho muṅweya asarufara zwavhuḓi ru ḓo kungutshelaho kha muṅwe taeleni na nṋe ndi layelevho muṅweya asarufara zwavhuḓi ru ḓo kungutshelaho kha muṅwe. Cause this life is a playing game. 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 Ooh, yeah. Ooh, yeah. Ooh. Ḓuvha ḽa vhuḓi kha Mutale FM for you for all. Ndi tshi khou ḓo amba na vhaswa vhane ro dzula na vhodeskini vhane ndi vhaswa vhane vha khou ṱoḓa ri ṱalutshedza zwinzhi nga ha business ine vha vha nayo, organization ine vha vha nayo, ri tshi khou livhuwa luimbo lwo fhiraho lwa Mariana, luimbo lwa vhuḓi lu pfala lu lwa vhuḓi vhukuma. Ri tshi ḓo isa phanḓa ri tshi khou thetshelesana na vhaswa vhane a vho ngo sokou dzula, vhaswa vhane vha ḓo ṱalutshedza vhone vhaṋe uri vhone ndi vhone vho nnyi nahone vha khou ya gai. A ri ṱanganedze vhaswa vhenevho, vhaswa vhane vha ḓo tou ḓi amba vhone vhaṋe madzina avho. Ndi khou humbela uri ni ḓi ṱalutshedze kha Mutale FM, Mutale for you, ni ṱalutshedze madzina a vheiwe. Okay, ndi thoma nga Denzhe, Munyai, ane a vha founder ya Denzhe Children's Society, dzhena dzifhako mahatsho Health and University ye ya vha i tshi vhidzwa nga Lutendo kha Denzhe. Ndi kharali ya kana vha ṱalutshedza kha nṋe ndi Dzivhuluwani Nevhuhulwi, treasurer ya Denzhe Society. Dzhena fhano afho mahatsho Society University and yeah,
ri tshi khou livhuwa Brian na mushumisani wawe khamusi ni tshi nga ri ṱalutshedza sa vhunga no ri pfa khuwelelo ya vho riṋe ri tshi ri khou tama u dzula na vhaswa vha ri vhudze zwinzhi zwine vha vha khou zwi ita vheiwe na ṋanga uri ni khou ṱoḓa u dzula na vho riṋe ndi tshi khou ṱoḓa ri ndi khou humbela khamusi ni ri ṱalutshedze nga program ine na vha khayo khamusi kana ni ṱalutshedze zwine vheiwe na vha ni tshi khou ita. Okay. Ka Denzhe Student Society organization ine ri tshi khou embrace culture yashu ine ra vha ri tshi khou uri sa musi ri kha vhugudedzini hu na tshaka dzo fhambananaho lune na riṋe a ri khou ḓisea fhasi ri khou uri vhathu ri vhonale vha vhone vhavenḓa uri ri ita zwifhio na riṋe ri vhonale kha dziṅwe tshaka vha gude kha riṋe na riṋe ri gude khavho ri ḓivhane nga u ralo sa musi ri kha community ine ya vha a i fani na hune ra vha ri tshi khou bva hone the high school level ngei mahayani. And tshiṅwe futhi tsho ita uri ndi pfha ndi tshi takalela u joina Denzhe Student Society musi Brian a tshi khou amba na nṋe ndi ya uri sa muthu a re kha sinia ṅwana kha re a tshi khou bva a venḓa a tshi swika fhano a sa pfha ungari u yeṱhe a funa kana uri vhavenḓa ngaye kharali a na thuso a kone u na vhakhopana u na khalasi u na dzimentho dza nga mumentara kharali a na dzi problem dza dzi finances a na dzi problem dza ri a khou kona u ḽa ri a kona u mu sumbedza uri a nga ri u kale ri tshikoloni. Zwi fana ni tshi khou ita zwithu zwavhuḓi nga maanḓa nṋe ndi a zwi rwela zwanḓa ndi a kholwa na vhaṅwe vhaswa vha nnḓa nga hangeini vha ḓovha vha tshi pfha ni tshi khou ita zwithu zwavhuḓi nga maanḓa ndi mushumo wavhuḓi nga maanḓa Brian na mushumisani wawe. Khamusi ndi tshi nga vhudzisa vheiwe sa vhunga ni tshi zwiḓivha zwori kha ṅwedzi wa vhaswa uyu ṅwedzi ni u pfesesisa hani khamusi ndi vhudzise nga u ralo. Ṅwedzi ono wa vhaswa ndi vhona u wa vhuṱhogwa nga maanḓa maanḓa ri tshi sedza vho swika hune vha vhona zwo tea zwo fanela uri vha tou ima nga tsha vhukoma ngauri nyimelo yo vha i si yavhuḓi a ri lwela vho lozwa matshilo avho vha khou lovhela industry ine ra vha khala namusi zwine zwa vha uri those are true legends, they are leaders ndi masole a vhukuma lune ri ḓi ṱuṱuwedza tea u dzula ri tshi khou vhaelelwa misi yoṱhe ri tshi sedza na privileges dzine ra vha nadzo namusi havhaḽa vhathu a vha vha si nazo they couldn't be as free as we are today u tou amba ngoho like for me if you stay so osaizi ono amba a si mafhungo ori ri vhe ri khou sokou takala ri khou ita zwa dziphathi zwo khambiwa for nne it's about learning uri ri bva gai uri namusi nne ndi kona u ḓi vhona muswa ane ndi a kona u dzula kilasini na muthu wa lukanda lu sa fani na lwanga o bva gai nnyi vho ita uri hezwo zwithu zwi vhe possible so ndi a pfha na nne ndi tshi ḓiṱukufhadza na uri ndi a takala uri ndo kona uri ane vhathu vho nzwelaho uri ndi kona uri tsha u vha muswa kha South Africa. Ndi tshi kha ḓi livhuwa na nga kuhumbulelo kwa vheiwe ni pfala ni tshi humbula zwithu zwavhuḓi no kwama na fhungo ḽa uri ri khou sokou ita dziphathi ndi ri ndi tshi zwi sedza khamusi kha vhaṅwe vhaswa vhane khamusi a vha pfesesi nga nḓila ine vheiwe na zwi pfesesa ngayo vha tshi vhona u tshi pfhi hu na holiday vhunzhi havho na wana vha khou dzhia zwikambi vha si tsha elelwa vhaḽa vhathu vhane nga ḓuvha heḽi a vho ngo ya vha dzhia zwikambini vho ya vha lwela uri shango muthu muṅwe na muṅwe avhe na vha tshi khou lwisana na bantu education so ndi khou livhuwa kuhumbulelo kwa vheiwe khamusi ri tshi kha ḓi ya phanḓa ni tshi nga ṱalutshedzavho vhaṅwe vhaswa vhane vha nga hafho nnḓa
a vhathu swika hafho hune vheiwo vhanna vha hone khamusi vha vhona ungari u swika hafho zwi dzhia maanḓa manzhi kana zwi to ṱoḓa vha na zwiṅwe zwithu zwa special. Ni vha ṱalutshedze uri zwi leluwa u swika hani kana ndi zwa simple nga nḓila ḓe? Okay, nṋe zwine nda nga ṱuṱuwedza ngazwo ndi zwa uri tshiṅwe na tshiṅwe tshine wa tshi humbula wa shuma towards tshone wo ḓivhudza wo ḓifunga zwi a konadzea. Na tshiṅwe tshithu hafhu sa vhaswa ri ya vha na hezwo peer pressure tsha u thoma lune ri nga lavhelesa uri surrounding yashu yo imisa hani ende na ndi zwifhio zwine ra ṱoḓa u zwi bvelela. U swika university it's all about u dzula na bugu dzau wa vha na goal and tshihuluhulu ndi ḓivha zwori u khou ṱoḓa kha mini. That's where it starts na iwe muṋe uri u khou ṱoḓa mini kha vhutshilo ngori kha South Africa ine ra khou tshila khayo vhunzhi ha zwithu it's at our disposal fhedzi kha ri khethe zwo ri khou ṱoḓa zwifhio. Sa vhaswa ndo rali ndi khou ṱoḓa u swika magudedzini, ita hani u swika haningei ndi zwifhio zwine nda tea u zwi ita. Surrounding yau i khou ri mini about helping you to build yourself kana hu tou vha uri ri sokou ṱangana kama ri ṱangana nga musi ri tshi khou ya minatini fhedzi kana na masia a u ḓifhaṱa na zwone ri mini ngazwo. Sa musi vho amba zwa uri khamusi musi ho lini nga u rali vhunzhi ha vhaswa ri khou ḓiwana ri tshi khou ḓo u na mahala. What we can say is really it's not about taking the responsibility ya vhumatshelo hau ngori in as much as ndi nga fha tsumbo vhabebi vhashu vha sitamela zwavhuḓi fhedzi riṋe ri mini ngazwo. Swika university dedicating yourself na uri u ḓivhe zwa uri khou ṱoḓa mini. Haningei high school subject dzine wa vha u tshi khou dzi ṱoḓa u tshi khou dzi ita ade in line na zwithu zwine wa vha u khou ṱoḓa u fedara nga dzi pfunzo dzau varsity na zwithu zwino tonga sa zwezwo. And okay, I think ndi khou ambesa thi no ha khou ambesa kha ise phanḓa. Zwine nda nga tamba zwone ndi zwa uri I think kha vhana vha tshikolo the hardest part ndi high school. High school i ya konḓa ende ndi tshifhinga tshine u tou ḓifha uri u vhalese uri u kone u zwi lavhelela varsity. Ndi khou amba uri high school i ya konḓa ngori nṋe software khou ita degree yanga ya vhuvhili ndo ita degree yo thoma nda shuma and then nda kona u vhuyela degree ya vhuvhili. So for me transitioning ubva high school first degree second degree ndi vhona uri high school ndi tshone tshifhinga tshine muthu u tou uri a farese hone sa muswa kharali u high school hune you must work towards your goals ngori u kha matric wa vhuya wa sa degree dzine dza ḓo kona u dzhenisa university. Zwi amba uri for now u ḓo vha wo baleliwa murahu the number of matriculation every year is a lot and the number of places dzine dza vha dzo university kharali muthu a khou nyaga u isa phanḓa na tshikolo at college they are very few. So zwine vhona ungari muthu sa muthu wavho uri be dedicated ndi vha zwine wa nyaga zwone. Isele kule na zwidzidzivhadzi. Be mindful of what you listen to, the books you read. Ngori zwiṅwe zwithu the kind of music you are listening to are you fun and thetshelesa the motivational speakers wana amwe vhathu nga iwe like I cannot una saying yori show me of na purpose ya baba nne ndo vhadia ya ndina sisi abasipi mara so isha ithi baba ndi yori I feel like I do not have a purpose over every day vanatiye amaseva ndozomodela usvara madereke amasila madekwana kuwara kuyafika njisero every day nduri routine for 3 months you know what you're going to do samuswa kind of ikakudzimula na muhumbulele nduri ezira zvinhu hazvikambwana nduri we need to be innovative. You can't be innovative when you're taking doors and yes, you cannot. Yes, we cannot come up with business plans and everything else
would die and you won't even ever take it back. Mara also, during this COVID, they've came up solution. We come up and go, was doing a face mask. They've come up with a plan that develop this app so that episode trackers symptoms of corona. I think that's cool. Yeah, I think there's also there is ways in which during this pandemic we can solve problems and help the government. Mara in Mondia or coronavirus. I don't know what expect. You're right as Pana. I don't know what happens to the most of the registered students who are underprivileged. I don't want to stipend the channels fast. Mara Canary puts to go on a stipend channels fast. We can COVID years before the application channels fast. If you are first year, COVID years, the other one of our first year as you are in a approval and Spanish. So it means that and one of the but the of work companies of it's really bad. Brian, ndisathu ni dzhena hanwani athiri ndi tshi khou ṱoḓa u livhuwa tshifhinga tsha vhewe tshe na kona u vha na nṋe ndi khou zwipfa zwa ri show ya i khou thoma u ḓifha lwa vhukuma i khou tou thoma u ḓifha zwa serious mara ri tshi khou sedza tshifhinga a tshi tsheho kha side ya uri nṋe ndi tshi khou ṱoḓa ni livhuwa noṱhe u participate ha vheiwe u tama uri kwama hashu na ri vhudza uri ni khou ṱoḓa u amba na tshitshavha ri tshi khou livhuwa Mutale FM for you for all. Mutale yo ḓela vhaswa yo ḓela vhathu vhoṱhe ndi tshi ri ndi khou livhuwa ndo livhuwa nga maanḓa matshudeni a Mutale FM for you. Wow, thanks. Ndi tshi khou ḓo wina nga u tou ralo matshudeni vhe vha ri u pfha ri tshi khou vha humbela uri kha vha ḓe ri dzule navho vha ri ṱalutshedze kha musi nga dzi program dzine vha vha nadzo. Ro livhuwa matshudeni vhane vho ḓiṋetshedzela vha ḓa vha ri vhudza zwithu zwinzhi vhathu vha ḓo guda zwithu zwinzhi ro vha vhudza ra ri Mutale for you for all vhathu vha ḓo guda zwithu zwinzhi vhukuma mafhungo ane a khou bva kha matshudeni a tshi khou ḓi ṋetshedzela ngauri ndi ṅwedzi wavho vha khou sumbedza uri na vhone they are into this month. Zwino ri tshi khou ḓisa phanḓa ndi ḓo thoma nda nwa maḓi. Afuru ndi ṅwedzi wa vhaswa vhe vha lozwa matshilo avho vha tshi khou lwela mbofholowo kha pfunzo ya Bantu Education. The excess of our youth are drafts upon our old age, payable with interest, about 30 years after date. It must be wonderful to be 17 and to know everything. Our children are our greatest treasure. They are our future. Those who abuse them tear the fabric of our society and weaken our nation. Nga hono ṅwedzi wa Fulwi Mutale FM I elelwa vhaswa vhe vha lozwa matshilo avho vhaswa vha nga u sa Madzivhandila Patrick, Magadani Florence, Jacob Shahidi na Louis Samuel mimia yavho I eḓela nga mulalo. #for you. #for all. They fear you because you are young. Mutale FM for you for all. Ndi tshi khou tshimbila nga u tou ralo vhasi hangwe ndi musidzanyana gomba ḽa Ramarumo Virginia kha yone Mutale for you for all. Ḓuvha ḽa vhuḓi ḽa ravha na vhaswa vha tshi khou tsivhudza vhaṅwe ngavho ndi a kholwa vhaswa vhaṅwe vha ḓo vha na zwithu zwinzhi zwe vha zwi guda musi matshudeni vha tshi khou ḓisumbedza uri vhone vha khou bva gai nahone vha khou ya gai. Muthu muṅwe na muṅwe u tea u vha na business plan kana u vha na planning kha vhutshilo hawe ndi zwone zwine zwa ḓisa vhathu vhaswa phanḓa. Musi ri tshi tsheka na muphuresidennde vho ḓo zwi amba kha tshipichi tshawo musi vha tshi khou ṱuṱuwedza vhaswa uri ro themba vhone vhaswa ndi vhone vhumatshelo ha lino shango. Muswa muṅwe na muṅwe a ḓi ḓivha uri ndi ene vhumatshelo ha shango. Musi ri tshi kha ḓi isa phanḓa na aneyo mafhungo
rine a thi nga ḓo tou vha na zwithu zwinzhi zwine kha musi nda dovha nda zwi ḓadzisa nga nḓila ine vhaswa vha dedicated ngayo, vhane nga nḓila ine vho ḓiṋekedzela ngayo u ḓo isa muvhuso phanḓa kana u ḓo isa shango phanḓa. Nṋe na zwezwo ndi a zwi livhuwa. Ndi tshi kha ḓisa phanḓa na u livhuwa Mutale for you, Mutale na vhathetshelesi vhoṱhe vhane vha khou thetshelesa. Ndi a tenda vha khou thetshelesa ngauri vha ḓivha zwori mafhungo manzhi vha ḓo wana kha yone mbekanyamushumo yavho ine vha ḓovha vha tshi khou pfa zwinzhi vha tshi khou ṋetshedziwa nga riṋe ngauri Mutale ndi yashu, ndi ya vhathu vhoṱhe. Ndi tshi ḓo ri ndi tshi fhedzisela nda vha ndi tshi khou fhelekedziwa nga luimbo lwa Maringa a vha nne, ndi tshi ri nala dza vhathu vha dovhe vha thetshelese, vha songo litsha u subscriber kha Mutale FM SA, vha dovhe vha ri tsheke kha Facebook nahone ri a wanala Mutale FM SA, vha dovhe vha tsheke kha Twitter, Instagram ri a wanala na hanefho. Khoyo Maringa a vha nne. Hallelujah.